Loloh Kunyit, Pengawi Iputu Eka Prayoga, Penguacen Charma Citrawati, musik ilustrasi oleh Windu Estianto, keproduksi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Kalih Tali Selikur. Ritat kale semengan, Sekar subebangun. Ia setate nam pedang tongos pesirepane. Saget, ada munyi anak kokoan. Munyi kokoane entu, mendingehan uli kamar ni Adi. Adi tuah adene Sekar. Sekar ngenggalang ke kamar ni Adi. Lantas ia ngetok jalanan kamar ni Adi. Adi lantas ngungkabang jalanan kamar ni. Saget benah, tuah entu menyin kokoane Adi. Adi kokoan ulian besliunar coklat. Adi kokoan keras pesan. Muane Adi pucet lan awak ni kebus. Sekar ngorahin Adi apang mesare di kamar ni. Lantas Sekar ngalih imemi di paon. Sekar ngidih teken imemi, apang nyemakang ubat kokoan bang Adi. Nanging, Mimi tusing nyemakin ubat kokoan. Mimi saget mejalan ke abian didurin umahe. Mimi ngabe besek lan tambah cenit. Sekar paling ngudiangi Mimi mejalan ke abian. Sekar milu nulungin imimi mejalan ke abian didurin umahe. Saget, Mimi ngebet kunyit ane ada di abiani. Sekar nyangetang paling. Ngudiangi Mimi ngebet kunyit. Saget imimi lakar ngai loloh kunyit bang Adi. Sekar metakon. Ngudiang Mimi ngai loloh kunyit. Mimi lantas nuturin Sekar. Kunyit ento tuah bebungkilan anggon ngai loloh. Loloh kunyit ento tuah ubat tradisional. Loloh kunyit nyidang anggon ngubadin kokoan. Lenan teken kunyit Mimi masih memule jai lan cekuh. Mimi demen memule bebungkilan anggon ubat tradisional. Lantas Mimi ngajakin Sekar ngai loloh kunyit. Yeay, Sekar demen pesan, ulian ajakine ngai loloh. Mimi lan Sekar buin mecelep ke paon. Sekar nyingakin carane Mimi ngai loloh kunyit. Mimi ngorahin Sekar apang ngumbah kunyite kanti kedas. Di subane kedas, lantas Mimi melut kunyit nganggon tiup. Mimi nyemak pengikian ane ada di lemari. Kunyite ento lantas kikih kanti geles. Lantas Mimi nyemak payuk ane misi yeh. Kikihan kunyite ento celepange ke payuke. Lantas pumpune. Di subane mekelu yehe sube meluap lantas saipe. Apang rasane jahen? Mimi ngimbuhin madu acanting, aduk-aduk ke kanti mecampur. Loloh kunyit pegain Mimi lan Sekar sube pragat. Sekar ngenggalang ngabu loloh kunyiti ento ke kamarne Adi. Sekar ngetok jalanan kamarne Adi. Sekar ngemang Adi agelas loloh kunyiti ento. Kewale Adi tusing nyanar lolohi ento. Adi ngorang rasan loloh kunyite pait. Sekar ngorain Adi nyicipin abedik dogen lolohi ento. Lantas Adi nyak nyicipin loloh kunyite ento. Saget Adi demen. Loloh kunyite rasane jangan ulian sube meimbuh madu. Adi lantas ngenggalang nelahang loloh kunyite ento.
Buen manene, Adi bangun kendel pesan. Kokohan Adine sube ilang, kolongane sube tusing genit buen. Adi matur sukseme tekeneng Meme lan Sekar. Ulian sube gawe nange loloh kunyit. Ane ngranang kokohane seger. Di subane sanje, Adi lan Sekar mejalan ke abiane. Ieu ajak kedadua si barengan memule kunyit, jahe lan cekuh. Bebungkilan ento dadi anggon ngai loloh. Meme kendel pesan nepukin Adi lan Sekar memule bebungkilan. Sekati ento, Sekar lan Adi sesai nar loloh apang setate seger. Loloh kunyit inggih punika silih sinunggil ubat tradisional asli Indonesia. Loloh kunyit melakar aji kunyit kebaos sosoroh bebungkilan sane akeh kepule ring Indonesia. Kunyit medaging zat antioksidan lan anti peradangan sane mawinan cocok keanggen lakar ubat alami makeh penyakit.